Alright, reka nongere nguhe ikaze cyane kandi ngusuhuze wowe wakoze subscribe, ugakora like, ugakora share, ugakora na comment. Ni ibintu by'agaciro cyane wakoze. Reka nongere nguhe ikaze rero. Aha ni amakuru mbazaniye, amakuru adasanzwe, amakuru asohotse aka kanya muri uyu mugoroba, y'umujene witwa Dr Katabarwa muherutse kubona ari kubica bigacika ku mbuga nkoranyambaga. Wakwibaza ngo byaje kumugendekera gute, byaje kugenda ute ko Murangira Thierry, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, rwatangaje ko rugiye kuba rumushyize muri yombi, mbese ari mu iperereza, ari gukekwaho. Bimeze gute? Ndari kugira ngo ngusobanurire 5 kuri 5 ubashe kumenya uko ibintu bigiye bimeze. Biravugwa yuko mu gihe Dr Katabarwa yari ari mu Bushinwa, aho yari yarahawe ikiraka cyo kubaka umuhanda wa gari ya moshi, bitagenze neza, bitavuga ngo ntabwo byagenze neza mu buryo bw'akazi, umuhanda yarawukoze, ariko arashinjwa kunyereza ibikoresho yari yarahawe by'ikoranabuhanga, ko yaba yarabinyereje akabizana mu Rwanda. Ni nyuma y'aho rero byaje kugaragara ko hari ibikoresho byinshi yakoresheje mu kubaka umuhanda wa gari ya moshi, ndetse n'ibikoresho byo mu nzu. Ngira ngo mwagiye mubona ikoranabuhanga riri mu nzu ukuntu rihambaye, ko hari ibikoresho yaba yarazanye bitemewe n'amategeko. Rero kugira ngo akurikiranweho ibi bintu byo kunyereza ibikoresho, leta y'Ubushinwa yaje gutanga ikirego ko hari ibikoresho byavuye mu gihugu cy'Ubushinwa, bizanywe na Dr Katabarwa, bitemewe, mbese utavuga ko byaje mu nzira ziciye mu mucyo, byaje nka forodi. Ni ukuvuga ko Dr Katabarwa ibyo bikoresho ngo yaba yarabikoresheje muri Tanzania, mu gihugu cy'abaturanyi, aho yari yarahawe ikiraka cyo kubaka umuhanda wa gari ya moshi, ko naho yabihakoresheje. Ni ukuvuga ngo aya makuru tuyahawe n'inshuti zacu za hafi, yuko Dr Katabarwa ari gukurikiranwaho ibintu byo kunyereza ibikoresho by'ikoranabuhanga mu kubaka imihanda ya gari ya moshi, ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bikoreshwa mu mazu. Ndabizi ko mwagiye mubyibonera. Niyo makuru rero twari tubafitiye. Ndagira ngo ukore like, ukore share, ukore comment, ukore subscribe, kugira ngo ibiganiro byacu, amakuru nk'aya ajye akugereraho ku gihe 5 kuri 5. Mwari kumwe n'umuhungu wanyu rero, umuhungu w'Abanyarwanda. Mu bizakurikiraho tuzamenyesha. Ciao ciao. Makinga ure kwakoze subscribe, ubundi tujye tubana. Ciao ciao.